Kibor punya chnong ka Bakur, West Giant Hills, kawin nagi chnong ka bedon hakaput, bat kari Bangladesh, mentak sengi kilai mi syekmat ban pensyai, halo ki kubor bala keno, laki katu kat ningut ki nong chnong hakabaide bat kajing slam banjit ya wahe chnong bapura jong ka ki chnong. Kita kinong elam chnong ki kintup nado acting wahe chnong ma whisper lamen, secretary chnong ma Alphonsius Khongla, treasurer chnong ma Lokisa Mana, uma Richard Lamin ubabat ia kakam ration haki poit ke beladep, harangkat ke jengodan lang kinong chnong nado ki kintai ki rangba, bat ki khun samla, kilai mi pat ba hayo bakur ban pensyai ya kane ke jing sya keno jong ke chnong. Nagalian ke chnong keladap tung yo dilar kau, bat dilar kau ro, ladap pantap ikot isla juga. Hakapor ke babian, kalau sedikit kita live out terek, tum kita notification. Richard ladap pantap aga ap kundai terek. Kemudian dia syur ke bayi kau, ladang hidup kau, medan balik pentot cetai. Mungkin klik kita ikut pentot. Kemudian bayi bat ka, kot ke slash nang. Bagi spak teli. Wahai nang UI, NOC, UI, presidential, baru kita rekam. Agak tugas ngipat yang nomor begini penting ikut juga ikan muyak kot muyak selah. Atur kita ikut kortok. Abai dari berkata kepada headman, wahai senang ini boleh percaya. Lembaga dengan sosial media, ngai boleh baik kita sampai ke dengan sosial media. Yang dipercaya halor ikut Islam kibala ong ba acting headman ikut Islam kimiyai. Hendai nadu ke Fratrik ban sedang ban April arjar afar pembelajar yang ngau acting wahai senang jong senang faktur. Bat hakadin hipotrik ni khatwe tring sedang ban ai kot ai slaya ki prashno para khabar wa bat kajing ai kot bat ke notification ke bangila yo ka kut hau banai hipotrik banai sipo arjar ar dan re hak sitrik jong banai sipo ngilek ban ya kendu yo dolo jong ilaka ban petip ya kane ka notification ke jengi ke bakan kut no hau banai sipo hipotrik te habang na yo ban yong bat dolo ban ni ai ru ya kajing tip yo ubah ngidon ke program kabang ihap ban yai man pendep ya ka bat ni pan por ru na office jong ilaka ban iPhone ini hadu jong benai nomor badan ke project cha acting body ka bang mentre ban ni community ba ne ka acting body ka bang yatre ke kan bang mentre pendep ya ka la kumno hau nomor bat hajinya keren bat doloi ula ngobit ban ai ngi ka por ban pendep ban kunju ukon turu yang ngi ba wat hadin bang lakut no ka por ru bangin nomeno yang negakam bangin long hikum untuk acting bandang bat ya kam jong osnong hamtam hadin bang lakut no uang ba pimbit pat ban pelai yang negakam bahap ban bat yang negakam tat hadu bangin yo ya dorban kan long kum kajingarap yang ilaka yang office jong doloi kenang ba kinong syong jong ngi badan hakan ngi jaka bakinam don kono kajing kajing sistem jong ki hakaban yo kot yo slah tewat hadin kaneru midang ai ya ikut islah hadin ba ngila expire mo kumba ang bala expire midang ai ya kot islah dan re kalau ke pas ngosi pat bantip ba don kinosyo jongi kiba ya thu ba kini ikut islah kiba ai kim trekam na ne ka office kam pediang yaki kajing kerpat jeng aku menompak sinong balong tang unong ubay susi bat kum acting baladon kum kita hindai kim siawan pentip jangi bah lada ki pentip yang ngala ben petip ya ki higher authority ki jonga ba pek kum ka office jong doloi nang bangan yetu iki ya ke ka bajia ba doloi hi ai ya direction ke ka bangin le ko jonga hukum acting ngadang ai ya kot kisla man ngala yo ya jingmit na office jong doloi andai empat don mono buru ibriuk bawan labun ngidang lah ban pen iya kita ba hadin bangala kuru ngadang ai ya kot kisla kiba ai ka bang bayade bat office jong national office kiba de ki passport office ban verification ya ka police department nang taban le ya ki we kam kum ka driving license kam time ya ka electoral roll kum ba kreatif ba hakni por kin sadon ka election bun ki noksong chnon jongi ki ba kwa ban la ban long ban transfer ya ki kerteng vote la gon ra ya kerteng vote ga ya ketar ngalale bat kilong ki ba success ndai kalau ba ngosi pat ban tip ya kum kita ba ngakerpat la don kum kita ngakerpat yang kita ki ba syam yang tajing sengoba berpetip sia ka acting body la ne shop office jong acting headman rongba snong bangin le yak badan ka henry kum kata kam dan ke ru bat ngas ngosi sibune namar ngingi train na mata kajing pha kajing met jong snong jong ni bat ngis ngok men habang idon kajing ateli henry kane ka kubor ka ba mi pat tolong ka ba ngosi hamtam yang
bahwa ngalakut henre ngadang yo apat ya kata katarik kaban nang pentrekam ya ka powar jong doloi nang bangan la banyarap ya office jong doloi bat kumju kham tam ya kinong song jong ni mar bale ngas ngotu ba lada kinong song jong ni kiron kame kot islam bat ya kata kot kabarit lana ka we ka kot residential ke hab ni sim sha ka office jong doloi sanong telang bun nanging ngilong ke baduk besuk kabai kali kabai motor kumpa pi benta kalong gabarem dia naman kata kaji ni jong doloi ka bakum tahu oh yang bangan bat ya kani om bangabat bor ya kani ka office trekam jong acting headman te ngadon tang kata kaji pensai ka ban pensai ya kita bat halot jong corruption ngawan biang jadin ba shua bangin jit ya Richard Lamin kum udilar na menta corruption nila yo ya jing benar ba lemba kardinal talang ban penbena syadi posno jengi telese yo don kibri ko bambi osngau henrei ke numbers ki bawan hak ta sngi gilang la kuno 70 apa mo kita nyopo ai be ya kane ka kam ban supply ne manong dilar ya ka corruption syau Richard Lamin kane kalau ngajik percaya na kaliang junga ko bu acting wa he chunang halor ka kot isla bat kum juru halor ta corruption bat ya ki we ngajik percaya belang don kam nga karpat ya ki members committee banolang bat nga ka por bakin ai la ka jong ka jik percaya tang dak tak ting ki wakendiat nga tharai ba ki nong sinong ki jongi ki badon hapo sinong bat kumju ki badon sabar jong sinong inpect ya kane bat ngotu ya ke e ba ngikren hang ni ngidon la jong i dokumen ki ba pensisia kum ka kot jong acting headman ki la pen long yang kajimpan puan mo kasi ki jong kajimpan puan kolong kum ne kajimpan puan kolong kum ne namar kane program ka pangidon ki bala setok bat office sarkar kumta ka ilaka kala pediang ya ketika city panpur dapat betha ya ketika dorbat ba kumju yang jingjing wahai chunang de ban pendek hapo katayo bankong jong bena Desember tetil hadu Desember ngatrai ba kapawar jong acting headman kandang yaji te kumta ngaterpat ya pranong senang barok kibran kami ikut kisla wadong kulmar ngidang lah haduk mentaru kum acting headman ban ai ikut kisla jong pi bat lada ngaban biang bat lada don kanong office kabang pediang ya kini snobha ban pentip nang mangaru manganuyo ban pentip dia hire authority jonga bayak bakin le kade kamram jong ki ngade tang kata haji percaya makwa percaya halo jong ki Tanpa haji ni kisi beladap kata afterik mo lami kubur social media ibat hat nuram mega senang gatau bakran dikin tak tin syukur sudah kena lamler sudah nak tagada mutang ikat dengan meeting ikat dengan media bakin pensai cek percaya bagi tu bagi kran terus ni kita kirim tak tin syukur sudah kena ini halor corruption kena halor job card kena halor buat senang bat kuwe sementara nga IT highway ban bataya kejong kakam hagabai dei bat ka kamroshan suah kamroshan nilai etap tendar nagalinga senang nilai jet bat chat lamen ban etap tendar bat ini la pendek la kakam bat nga hang ni kapon ketui ban pensai dikata ini isi baladep idon kubor bami bat nga kalian ka senang kam sem tep tendar ha ya utau corruption da benta kini ki pai nam senang kumcha ngakum bang clarify kakum ka meeting kepala long ha kakendai terik menai September aljar alpuar kakum pone notification jong i SDO supply te kadorbar sinong kepala long ha kakendai terik kala sim ya karai banjit yang ngakum utau dilar batmai namta ban sam khau hapo kani ka sinong bakurhi borok kawai te ngakum mudu kumutau aplikan basimantah kata kamdilar basimantah kita kamdilar te ngalali mi sha office SDO hak up kandai terik ban tap de kita application form te ngalali tap ru bangal tap ngalali tap pisaru habang ban perdep dengan isalan hak up kandai terik banai bakandai kejuk kepor te baro kini kubor kwa pio sngeu kilong ki balam ler sudah nama ki ong bat kadorbar snong kam sem kit kia nam tau nu corruption ki pai nam snong ki du khau te kum cha na kaliang jonga nga uri chalamin nga clarify ngani kapor
Bana kalian juga ngalah pendep ini kamram ngal sumit ru ya kini kot kisla HSD office supply ya kibaran kam nak benta ban apply na benta kini kaurishan na benta kini kisnong batur tikung ca na kalian juga ngala clarify bat nga pentip ya pi bangala pendep la kamram lejang menta setang ka SDO office ke kamram kebakan le kasyong haka baladon jingtut hakane kalian kaurishan tinga kum ucaw nung apply ngamla bangkit krit ya kane namadon kibasan det kibasim kabu ban penjot ban penduk kau namca kani kasnong jong ini barok kawin jadi dia lu ngapa menong ba itu ikong ikwa yang iga kasnong kapian be don ikon jong i sa France na ikon jong kasnong andre mangahi hau na kasnong bentan ka kadang wanyele kata paspor ngara ngasimu kasnong na orang ba bakti galek ka office ngale kata paspor kam don jik sore atau itu ikong jong ikon jong i ba ka remas apa pasnong kapian bodon ikon sa France na atau ke paspor itu orang ke address ikon jong ka udah usahain ke paspor bagi itu address itu nem ma ipa kan dapat hak kan siapa yang no ukun dengan orang Safran bapak senang dia daw na basno na gawa tumun selendet pa kaniga senang kan sawan biang hakasuk kasai umla pendek bahaya semudi nure go betia pa nyoro basno mari haru kan ko tantiru ayla majik sum ke kaniga komiti senang ya ini roba mai bagin ron bagin dia yang pe mi kan pe go betia ko sama tahu udah betul sih betul nanti kamu ngadau leseu kan ini babi kita mulai begitu kata te kung nung song hi te sin biang maban biang ngadap ini susi nama bakal ujian kene nado no tak kene ti menta bi media nagoi kalian media nasikui kalian media haka juga sino iju kinong song dan sim kamun dia ada di kapuan ada di kawan saya ontang mata bayi di berkejokan tangga nama bawa kerja dia nama dekat dan suas pamer dekat sa namun saya justru aku bayi di kami itu kamu di sini nikong ini laharin meeting ini hawal ban meeting nanti kejokan Rehan kita kasih ke meeting lawan ni na diberi juga video lawan ni kami dengan yang meeting ni sedon itu yang diba mi menkene kenal tadi bersosial atau ilale nama kumau banding sencar baik pak demokrasi datang lawan lagi itu disambung dan ngomong injak ini bangun malang injak baru pergi langsung snow kamhas ya itu pun pergi langsung snow nanti kalau pada kataru di mati bohong kapau panjang rumah snow pulpet kita bon suara jokan dari mentangi kapau bi ngalongo bagi orang hana lem pulpet rumah snow kan lupa kacokan kan lupa kadikam ya kacokan apa snow atau kasih juga bang tinggi orang media kritik pak kacokan kamu bertinggal di batu rumah snow kacokan kadang kaponi kading trikam juga kadang kacok Andre kamram daki bagi new yang kami sisian para akun kadang yang kami daki Andre ini nagaya komiti bangi tip saya baga tem yang itu di paling bilakun ngilakkan dok komiti kading dong kantor diberi udah office yang video kan panha kata kasih nang kap luar di itu ini komiti nomor buat belum kata komiti masyarakat pria kung kira nang bagi langsung sudah yang kita tanam kan kita sama sama kita ilawan semua saya video orang bagi lain buat servisi habis Andre hal tinggal tadi kung terkembang lain servisi lapar kelai dari kasih saya STO halo mereka kasih ngihi ngawe babe kata aku menukik kamu mesno tip pakai kata kasah dan cepat kata saya kamu ni kesong atau office video nalor kata
Nga gantu ipi operasyon nomor 2 pila ITB hindi mangi minogit yang iba blok yang dokan hindi magito ibriu iba mi paiba hakal tadi nalor bagi mi paiba kita ko bana baga license yung acting national dalam pun ndre ngakwa kan batai sai nian ba katuka license yung acting national kabaka kimagi on baga pun ndre ni semua apa national ulle kakam uklem le kan kading kan do pat kailaka le kading kita kan kailaka pada kada kailaka kalara bila masang residential bila on ai ikut bayar bagi beli bagi apply nang pat masuk kailaka saya kata kading aju kiro kata ka intimation jam kina kada kailaka kada ai tim sa kasi kamsil mat kani katwat kading Malaysia ya kata kani kading Malaysia mata kata ya kalau matunjuk itu gilang di badan sahabat dan follow. Kabangan mo, kading trip dong tuway ng operasyon dong ini. Makarteng lasman suro. Wala ilang apa kasitur dong mo balak labha. Ya soal mo. Atu humuri upay pa. Ano la banyo ay kita ki pot isla dong kasing kasing di badegi private di bawah confidential document. Warna kini mengikuti komite ngindong kita. Hawai ngamden yang kata Hawnai Jun, Hawnai Mei, kadang kami kadang kami nagalian kangga. Polisi kamsil ko ang laman polong darbar halay totally. Tengi nila mo komite naman lang yang nila tung daw daloy. Mereka kading tung aman sukat bancu apoy. Mereka kading tung yung acting ro layak kada voting nakway present. Dahil hatta kasni layo ini kadman jungi. Gilid komplain gilid ujor sa kayo yung hana ba kailaka Kamailan deki performance sa Jepun. Dari kontip pi informational di pantal sa dinay sa jan. Makanya data kating kuha ng iban twist yaki office ibadi bate ginon sa snow kunjo. Day na kating ko ng iban performance sa report na mamsay. Tamang don audit report na daw ginon sa snow la ang kanya ng But aganu-ganu ka department ro ya ganu-ganu ka report di bagi performance lara claim ka audit report nang salay baganu-ganu ka department sa kan palian atau lara ka department kan palian ni diberi gunung palian kamtam hak pwede matakam so kam talo jadi kami nanta tahagas ni bahiring ya kata tempat dapoy hagas ni bahiring action man jungi change sa kalopol da change man lihat kuno kano bawa hana tangino di kawan barba atau ngakwa kali mano kalau pasno ka kuat de ka si council de doloy ne de mangi lam de mau te tum mau balong hatmen hat ka kuat kuno wala man barba lagi badi tamata digeli jonga sapoy kalong man kam sa isu yang itu diberi kami media man hat ka sno jongi naso ran adu atata naso kimen siap bamding man hat madan ya sno jongi ha tu kelia kaso dan jing atau apa kali kila ajul iya kendo saya pada doloy kalau judon saya kading tua makin ayam doloy nomor pa license yang kini komite mata kalau akuan nomor harap syar yang paik daw paik dan kuno tang maki saya kita di concern dan berta kada kay ulang salang jongi ngidon lagi ada cara lain daw di sosno kita di balik rai balik media tang na kada makilit mi kumto iban mi iba owangi kasno jongi kadon arliang mama kata boy keding makla dan nalor kata dia ke ba iong ba ana kalami ko ada kendai teri ka oda kendai teri kami ho imitip tandre bangila don de singa sulok perkilaka kapondon kam lagi ikhtiar lajo namar la don kata kadinga interact perkilaka kalai bor ini mangin pendep lagi report jongi bikin dia kam kita penaksa kan hadu fasbi ko sembar andre kini kali ketua kuno ke kata arteri kata sauteri mentang kalau yang dah itu karena hatukan saya kata kiki record kanya hal saya naik dia kata kat sauteri kata kat arteri kata kasih sauteri ngalengo kasih mau jadi tarik tarik dari banbut kata kan banbut tip kajing sya diklaim buat isu buat tanpa dia kasih mau jadi kalau ngada naglian jangan asumsi nah penerem jur kajing mau joki kamtam yang itu gibawan hakimat paling pakai dibaktif kadang jam sunong kaya pa sunong aduk kanong ipun kam ban iyo tanu ban keren media kisah wala dekat aktor nga tatangatahan na komite kajingnya ulama ang kajing keren mo
ban syuang bang senong jongi kami baik apa ini di YouTube apa ini di channel buat di kalau ke besmo le lain ke besmo kia senong si atat ditunjuk bang senong jongi kat hat kijing ya keren di banila banyak sot apa senong dan ban yang hat itu apa social media haba kedustur kasih Ide banyak pendek egi apa senong apa ikut usam jong senong omde banyak hat yang ikut mathat jai nilam ke di sakawe pande to nama ka perthai kala nang syai kala nang start di kidon kam yang kajing don lang jong iken the to iburom yang kata tamba kam tadi ken kumi iken the bengin ya don penta haman lagi klip mat kibade kibade ban penyai da ushinrang orang ba kumba imen shwa jongi kira pen kubor ya ushinrang khasi piasno munjune me kata ya adilong ken he ne ya kanu ken he henry kum kadustur khasi jongi ide ban aila ide ban benne ela kadustur ba ushinrang ude ban li ya ya kajing penyai ko shnong ko thau ide ban kit ken ya kata ka burong ya kata jingkit jingba kakia shon jong shnong katham ti sakawe padi ngakwa ban ong hang ni ngada nyini akren sepang tau khau roshan mo bun di ban ong katule ka bunjuan yang khau roshan o nyani kata nama ketin jonga kadang de apu kat jong ni jonga ngapa so pakin ong layak ja patum ya lasien ni padi ong khau roshan patam da don ni kata na kajing osno banang ni nang tai bagin sadu khau mo te nama bali babun ibalang kimpat yo ada kajing tip bagin sadu yo tau khau tang katu kami ngut kita kiken bun iba dan sapiang yang kubur bagin sadu khau ni osno jeni te kalau paling mo pade ladan kan jinda lalang kunta bali giramba indot sia osno ban yo ud yang kata kabansawan yung kita sa oy dengan put ban keren hasi naman nga nga war mo pala ay nang katuli pala yung minista keren hasi ang kanan mentai ta nang put shushu di tambangam ngam penrem ni ledi tin lajong de hapen ira tin lajong mo hasi ni hasi yang war benar ko hoy deu hasi ngam penrem ni kata tamba naman ikren ta tin lajong ni di accent jongar kala ayu ka kodi nang ni nang tra tentang kumni de sakawe kan no menjra ngan do para snong para thau langi im ya ru ni po snong mo da don kano ka jing dia ka balong khla ru ni ya lum lang ni ya ngap lang ni don kata ka jing snong para no snong ni ya la iwe na iwe dena kata windi thanken ban pet yang kata jinguna yang katam jong kini kipara nong snong jongi tikum ya ita ex headman jongi kopri do kumba ong i headman barimo maybe bala i start me i me hangpon ni ibadi kidambi kama ka jing yo i jong balangan da kenjok kata ka baheru hangpon mensuwa ini headman barim jongi kum iba makor mula bang kuan iba ile iba Heraldos bang syuai trennya di haba kawe kajing mun kawe ka kajing perkhat kawe kabor nia im posno dan om kirang ba le unta nia le dun nadu kena nadu samla nadu menpa nadu kimen ti menta pade ngai kumbai layak ni jubor yang kata kabor yang kuat kan yang ten ibor mo monu ba bun ka parti tau jo kasong mo imde ban penyak ka gustur jongi khasi ba kisenrang di kisenrang ikan the di de ba ikan the om ba ka pen ko ngade ikan the bele kan ko ele de dengan de hi ban kaya di sisa ni la ben len dedem baru ba ni ke ben im kalau to ba ha ka jing sisa lem kunta in nong poi sa ka e ka bangi mut sa ka e ka bangi kmi lenti ban kunjo de tang ka we de ban penim yang ni ka jing yang tiklem ha ni de ban penim yang ka jing yang tiklem
nang ba iba na ba kung gani ka sinong jonile ka sinong klejay no om de tadi kasih ba imhang ni ibe dijay pidan didi de banyak tadi ha yo kuno don barawan ban ini ya ikhtiar ke jinglong try jaka jogi Senang ngapil sepik pada baro. Layak ke percaya pada ini duk kawasan aduk dekat slash nang aduk ke jokat betul gue kelasai. Kesengu bah WhatsApp pensoi WhatsApp dalam kelas yo hakui. Pada ke pon kerpat fi sengu bah penek ya kesuk kesan jeung senang. Ada don kan kejing fi tu ni gerang ba ni keluar ben pecah rentang nang bentar jeung fi. Subhan long di betli. So gini belayar baklar kepat iki berkinuan sekamit jadi keren kenuan ra ek suk kesan untuk senang gatau tang dag digitin bae sebelum